danse amfere ni din ai ewebri me jaje me danse eburu she yellow shirt sa yeme nyina ate me tinto na enwosa na oni baye no ano otere amosa na no otere nti se nya bi so tachi se ya yes ye won so akanyan because obi so de odikai yen ye so de odikai e yesu am na me danse in fact what you ama kumbewood artist for kwa mo abaso me ba de no ma me ne kasa ma gifti onyame hira wa hye me nkran bebre wonderful ma me ne nyom so for mo so pe masem na nanu na oni mema bi na the way mema no kama sem o bompa ya ma me da hye bebre ko hye yi Saturday no samo nyame me papa sami nyame che was ya razo body de kuma wood body yo papa kafra wate na the way no me say group one na mama gban nyina ji wato mu a o say wo ye show bi kota ke me say obi ntake ne mame ai bas no odi fonti wonfa me judge mam se de ba ani no bankai to wo nya botere eti do mu nyina se ye show bi say na se titu say hwe ya ke se nyedi paketwa no kwasem judge waka say de asedaka se e de be ma mo so mo ka ho ye nyina na ye ye ko pa fa so e ma show ye boni pa ya ka krofo mo krofo de oni bie no o twene nko so se o ti da bi akowo yi bo twatro enu ko de ye ne ye mu fe no eti ye da mu nyina ase onyakopo nsamo ye da gana ma nyina ase abroche de ye judge be ba ho eti mama Mike me chapa ni antibaki nyakopo nsamo na judge wa dawro ma me fa ko yeda se papa na nakwasi bobi ansa as usual bobi ye chiawo na ekwekon enso wo ho Maggie God's Plan GH enso Michael na naje my prempe otoso mienu Nicholas Asante Kuya Barry ono so ejina mu den and Maya Depa Joyce Tina enso efia amwako agina enso wom na bafo awia ejina mu papa edamwase Jennifer Poku Riles Cuisine ode no kwada so theater nurse obapa awia ye chiaw maame ama Charlotte Shanti agudie Sharif enso ewa ha Vidensia ewo mu pa maame araba France yedamwase Empress GH edamwase pa Rich Solo usa kusi ya piano Ghana ya piano nyame hira ye ma omo won kransa omo ma ye videos omo boy djuma na me baba ko TikTok no so onyame hira no papa ye Free Love or Hineba Jones nyame hira no ekuye boa Reggie emo nyina share videos Gloria will say yeda mase ebre sem funny face mu nyina mo share videos on TikTok no onyame hira mo papa ebusuafo yese Sompa Nkomo get results and kreturudo ye ba na anu kwasiada na anu juada ye ko any case on kransa no feedback no so na dia ye ne say next week obebe fia ye be driving all the way from kransa one ne maami anti osa ne ne o ma trans na show na chi ne asi ne ba bi aboso akoduru no ya mamu ahu ye nua ba Elizabeth Ntwiwa Lizzie de Sompa Nkomo ye ma ene ye maame mampokua odilizi laptop ni free US odi amani kun na ni kun di aba eni enti ye da o mase mampokua o Pennsylvania America baby a obi onyame hye wura odi aba fefefe na mi hye papa na baby a we free bia so nyankopon onso anemu dizi every suku mu bo beba 18 December na ne niema ni sika odi abaye na doye ni nyina oba betre fidi kase so abeje na odi so asida ne so amam onyame hyiram na onyam adoye ewo Yesu dini mu amen ya yesu obi na em se e de aduru no ese emra bamu eti mo metrance my ready unu nua mo metrance video na ready a mo ma ye hwe bi ana afa no obi be hwe aye ntie video no kakra bi na yentoaso and yo Francis yo kasa ewie de mpany for ya damwate se mode aba ama ye be kan asema ma mpany for kan bi ama ye ba ya anya bone ye 4 July and ajo be 2 o'clock
me da dem na me te pan me bie pona police for agent me kwan no adan am say ohima na na echa nana champem hima champem hene ne yere nana echa na se maami o ye he yere nana champem hene okay mpacho o se ne car yela Lexus car no de kobo ma be 4 billion ne achire wonu akofa o se me ne ablantie ne boy ba ko ye ne yakofa car ne nti oba be chime anaju 2 o'clock me da me dem car ne so yera Saturday Tuesday no mba be chime car ne minim ho hwe no mo de call central mo de call central omo aboboy asum se yen ka no kora aboya e bibia yenim ho hwe na ye sesa na tie de omo de be ba ye fie abeboy search e wo ye dem no mo hu se bibia ni ho ano mo age adi omo de ye ba ye dem e be boy search omo be boy search omo hu bibia wo bia dem e san de ko police station central ekoko boy search nchira yen ka no kora yenim ho hwe omo ba be che me nso me na ye me ya menya accident motor accident me da dem ombeche me na fi na menya accident 1 month omode me ko nyina duro bandage bo me nan a me ntime nanti police fo no kwa na fa me sha chire me koye omode me kokotum afi yedam sa omo nka hwe omo se ma me ne se ye betua ka ne ka afi yedam 3 days ni du omo be fa ya ko remand eno mo sa ma me ne ba na police ni ka che ma me ne se asem o de to ye so no se enye no kore na se omo de o ka se omo nchi ye omo be chi yen but se enye no kore na so omo de ye ko na se bibia ko ba omo de omo nim ho hwe nti e honom no na ma me ni gya na o se me de me bandage na e bo me na nya me amintimi meje na ordinance susu ablantie se nipa na obeje ka no boy kokko bi ka ho nti ama na point ye nti boy kokko ne de ba o me so ye we na police ne se onhwe ni yie na ompese obeye ade a be ma ne ho be kire no ana so no so ho be kire no afi ma me ne gina ho se no de boy kokko na ka ho na yi tuntum bi sini ha ba to hwewe na yi tuntum bi ansi ne ho nti no enye ono a tie nyam omo aboye omo nja ye so a omo asan yi tue ska beli ye ho omo gigi ye ska we kora we nya ska osan da mu ma ade a chen wo de me ba ho we nya ska osan da mu ma ade a chen ye ba ye no mu yi ye ba ye na se o chene ya ko sika se na utia ai me police for no ni nyina me boka be 15 million ye tie Sompa ba be che me hu beli beli nan kwa 4 million ya GP umrantie di chire di kremu ho ka ye bobo wa chire so bae enti ye bae na say oh sane asi akọ me so me yare mintimi nya adwuma sane yare me mfre ma me nka nche ne se ma sane ade na mo ahwehwem na mo ahusenye ya nka at least ka bibi chire o de bele kura sikara na asi bibi kura fire de mai me ka che na me ne ma me ne kasa wo phone so na ma me no wo akate phone no di matem no ye ma de ayaka de enti ho na me say no sane aye no mintimi emfa me pe enko ne fia na say me di ato apa so hena nim kura so onko kan kire no say ma me no sane o siti ya no ntimi na ka no mahu ka no so o mu ba tanya ya ono enye ya omo je ka ni ka omo je ka ni sika 4 billion na free ye ho nye sanke ye ko reminder mo ade akọ na for no ahunu se nyem wan no sie nyam e na omo nja ye so aya sen chiachia bele sika omo asan ni ko uni ho papa ye de na esi da wani na kasa oye mpacho me da mo asese mo mama kwenya se me nkasa uye fana mpacho David o se igweni mpacho me so me da ho no ma na ju 2 o'clock sa me so ti apaso obi mpacho me ne no kra na tibe me da ho no ma na ju be 2 o'clock me ti se nkrama na epo na me yese me pie efi on so mba nkwa na wo na me pie me kra na me hwehwe box ankwa na hye ye nua no momlantie ya semu yi no kwasemu ni na emu awere ho na ye wie so no krofo frɛ yen asem we die mo ma enko ye mfa mamranimfo mo mamranimfo mram na ja jansi trododo matoa ne ye frɛ wom se bia Ghana de jamenka ena ama wanchi subiri so mponchi nyina asan bia na ombeka se wo matwa so ti so wo ka se da bi wo ma ye kwan a na ye so ye ne ye lawyers ti ye ka se kra lawyer lawyer cry anyway ni din way lawyer kwajo usu afri or London or standby ene ni bedi nkomo na emwa o betimi di aboa yen wo asemi hu no ye nyina na
yaba so na ansa na no bronya ye bedi na ye da ye mizo ni 5G ena ye didi na tumi aboa yen ama ne ma nyina da na kwem kama se wanya mizo 5G eni bronya emwa wo memu ba bia eton nyoma a ede yeton bi Dr. Sellers o premier nsu de na mu wuhia no a waje wo de kama ubo ra 21st clinic bia nso a ubenya bia 0246270221 awoyi be frase bronya wo na ye ntini mu ebetoatoa 21st clinic ho na obekọ na sciatica expert wahwe ni nyina ye ho adwuma nso ede amawo na atimi ayefefefe emanyema nyina de da na kwem papa enu nti kan ho na fa ho nso ekokodom wonum 15 branches across Ghana eho ene ebutu omoden se ba bi ebi ben wo bia na ma nwa ha kuma se we overseas e be afa radio ba bia e number na 0540311311 Bex Apes Foundation for so be mekunafo ni nyanka ni wisia edidi bronyan no mo nko awo ntumi agere wo ba beboa wo no se ye ntade empaboa koda aduane ne ma ense ye amoase omo beje se ye sika momo line 0558 236 473 na omonye kangen kangen eye alkaline ipacho energetic drinking water and so be wa pejabo say rolling particles any nemu we dey yakrogen na ye acid free potassium wom magnesium wom iron wom and my blood circulations in ye twuma omoden a sade bia di nso ye wo be yiso kangen na me dey me medi one dance say eboa hard burns oborewa kaya mri bi medi gobe na the way na me bo me no na me be yesu wa pe na me call man wo no kangen eno yi bottle ba akoma me num yesima na me bu awi mi nyina edwane ntime de ye me ho ade a na chese me use for hard burns nti also wo baby a place order na for 0241449191 na womwa pa Oboeba and Medical Research Center way end of year promotion one branches bia wo frase andra wo be wie ni 20th December adwato adomanu women of mami kenken na nim hweka wo free consultation free health screening na drobi abeton 30% discount enye obo a wan ne be we yama wo edofo kan ho na kwanya bi wo ho a wan sha na wan hia bi 0257 472 506 Lydia Fashion Arena bronya ye ho ne bedi no say ye brocade lace cotton lace kente adwene sikene so adwene sa na na yere wo ba pa kente biada ubenya bi enter the papa designer dresses garments pa bags any de keka ka hunyina ubenya bi awjo run about e wade beba hospital no akiri ho a 0593 784 494 and 0208 164 377 Lawson Herbal Center, the Virgin Doctor Neka say, what being shed you nunia, what didn't pub drama so Lawson delay my capsules, and me granny warm you no money, to me a sambe fee, about swami a more piafo, and nupati, unisa sofo, what would you so chemu how, low sperm counts, would you see many matim kajam, white you kun, join this, I am ukro, diabetes, suroku, koko pumautua. Eye Lawson ninro ike umrom baby to no bia ubenya biato 0242133577 Traders Farm Enterprise black and yellow ye bedi bronya ube pie ni adofo akono numbi fa bi so bagim neni pabone fa ba wiase wotan na droso wanhwa ne ye beto aduro wo yembo ko ade bia gunsuo mu anom no aprapra ton wo so tamfo e me na me kro me pacho ontumi nta wo fura sha wanom senya hangover me pacho we de nani asai wo halitosis wo sene gratis ade chensoroma next week kuada me ko active corporation me vita eni ejai di kodi bronya na ba kire me de mate atomu enunti bomoden ami wi a traders chakonu anam de ba hu atwa na atimi aye permanent na chese teteresta wasi mawie
Ebusua baby e to no bia o se black and yellow wo ba so mpanim ha ya asof ma me ne abra tadwe e won so enye na 0243 943 413 ebusua fo na kire se ye nkomo no se de e kan no sa na beko me ba bra mo de se nananom na de ya hyemu kra ya de bibi fokusia aka ho entije na ya metoto ano kakra udu we bomu ana wakuta kosia no abudi se ademu nkumu yo eye me ademu nkumu mikura bibi fokusia shenapo anybody ya sa sema meken turodo nananom mo wa me oda mo ade sama ready and I ready say why you born again obeje babro ugina nananu mudim eyo obi gidi edi obi nse no me de ne babro so de ne kosua bibi fokosua no de e wo wasem fa me peja kos na bodi eye me Francis Frimpong bikura bibi fokosua snap bodua sa sama meken turodo nananu mo wa me oda he got ade mame na no mo ba ko e de na asi akire adaworo ma pese ye boa mo ye je mo madwen kire se mo me ye kwane a bacho ye ba ko ye na de ye ba ko ye no ma enti obi anka mame no mfrɛ obi amfrɛ ya fe madofo na ya o mo frɛ me so mo ahu me TV so na mo ya pese etue wani je ho bacho ye ne je ho pa se be ye nkoye se mo nsoma ye problem bia ni ho e ma mo kwan 100% yo na bacho nhwehwemu a manya ne se ai nana hema on na ye apatrapa hema yo apatrapa bia na wo boaboa no ho bia de se sabi first ye se wo ba che adwaye a wo ye ne hu ye na de ye che adwaye a ye kan ye sika ona ya ye kokan nti bia na nana oboa so ntumu de mo maye ma no benefit of the doubt ade ensa ya mo nyame so red anamo epese edi tu ye de tui say o my process adwuma ko na ntimi anye wo mo due diligence na wo manye thorough investigation kire mo sa ko bro mo masabiri waso kura ya wo ya na compensation bi ama na mo san agigi hu sika no epese edi ma mrani mu fu na mo be kire mrani mu kire yen se sa no ma emra no kan na ye twa so se emra no so kasa si e pata mo so a na ya pata wada woro ma mo pere so mame sa pepe ni e pen because ye mpese e be fa mo chia ya de a ye no ye mo ma ye kwan nti ne ye frɛ mo na ye ne ye tiefo ni nyina so so adwen ne ye hu kwan ye be fa so ti mo ma ye kwan de a na chese kwa mu da mo ye kwan pacho kwan da o ene ye nkwa o ma no so ne lawyer Kwadwo Wusu afrie all the way London. Hello lawyer Kwadwo Wusu afrie suku fees brew na tokrodo ade adwuma na ye dena maye ewrade ne ye boafo ko heavy be me yakatu amroso. Hello, good afternoon lawyer mpacho ho te say nyame adom ne ho ye na monso e boko ye se awono na ate asimu so obe ne dey se wo na Africa no ya chaye ntino madwane ikondo ufo ni krantiem tena ho and I don't know yes we just spaghetti ni we na monyere mo na monwe ka foto no a lawyer me pacho ye de asem bia bedan ye mrantie mienu bi se o mo sokoban ye de asem beto o mo so anadwo o mada so o makọ wi ahema bi ka o mo koye di o mo kogu mu bro o ma ase ye kase ba akokora na so asei na so fiti afa ko wi ase a o mu ni evidence bi ani nyina so bi a nti na ese ye gya wo mo o mo ko ye gya wo mo so a ye nya wo mo kwa ye sam o mo tuetua sika ba ko for credit 15 million maami odi asem no to wo mo so a wa meka hwe according to maami ne de o se boy ba ko odi ka kire no ne point mranti batom ko yehwemu na enye mranti na profi adwuma ko nso nka hwe na ye pese ebusa se emra no sesen
Mami, I told was Mano says it's ya chinipano na omuni evidence BHS. First of all, nipana oma witness no. They have to investigate the person to say a day into no man appointed say a yes uncle for him. A day of 1 year. If you almost saw a woman on will be one sem. In a summer bar on no year or the best to say a win a year. Into no sunny panel, so much false witness you can be jailed up to 2 years to 5 years. And to say no though, I don't meet my and say they have to make a formal complaint against the officers now. Because it's you say excessive force. It is all they are suspect. The suspect cannot be beaten, cannot be manhandled. Or manhandle or montino. And so we formal complaint to the regional police commander and master district police commander. Lawyer Ghana, why no back complain among some young prosini abroad? Woman yo. I think a idea apostle. I just see a mom called Pips. Also, Cecilia cried me and your phone may be a Ghana phone per se, because it depends on the Fuasia. The Breno said you are Hokoken, who find out them there 5 years, in the 3 years. And you know, when no, or my seminal, I deal with my say, some Omadabe diamond, Mundo, when complain. They have to, the OS will complain. A formal complaint against the officers of the children. Now, any panel or point to say, them person who say, the police station or true statement, no car say, a party A and B no more. I am Patrol Muso, my day. You appoint him on a cultural statement. What's your Yeja? Into the person who say, or no cast on your no cast a brandy be anyway. No point woman. Some lanty me anyway can na ba ko ye red nti. Ma me ne se na omo mba wi aka na ba ko ye kokko. Enti we no na ba ko ye kokko. Na kire na ma me ni be kire me se nipa na obe wi aka na ye kokko. So na bibi tuntum sine mo maso. Ba we ni bibi ensine mo maso. Ti ho no mu be yi atum se enye wo mo a. Na omu ja wo mo. Sa tam so no ma ko de ma me ya bro mo avi. Ya bo mo ba kon so ye ne ya. Okay. The police have to pay the cost. And then they have to pay the money back to them because it's rather unfortunate so legal 18 because they can be they have to give them compensation as well. But I don't know how it's going to work out in Ghana because a bit unfortunate but I say Nipan or Tinibet they chrono. But any panel or point to a woman that have to, the police have to investigate the guy properly because on no moment na causes are waiting now. As a yes, the formal complaint has to be done through offensive district commission office, no police or more office, area now kind. They have to go to the district office around here. They have to go to the regional police commander home. Minimum some more access to a police, minimum some work they quite cheap. Access to the lawyer, your pa. Auntie, my public to the West, former complaint. I have a mama, Yami had my man, there, Mama, our pigs. Now, provided medical report at Chester or lawyer, Jasamoko Hospital. Man, report to be a. Then you're now hospital, Ben, I'm going. Oh, so far, sir, a hospital now, a coin, a canai boy in a crowd, and they and can't was him. Nadia and the Chesamoko Hospital, say, Musha, hospital, Ben, I quite am out, yes, shall now in your card in Munia. Then I didn't go in now. You lawyer, how and say what Daji. But make sure, say, necessary documentation, piano. A free Nakope Monday, one mobile be provided. Then you belly do one do my copies. No matter formal complaint. Now I start here free. Have a patrol be the moment I say anytime there are police crowd stop on also between the dean in number divisional free as I said be free about come as one say that no will say be next time no who himself police crowd now who should free the children to be any point I'm not pointing so come back to the evidence be
maybe just so they are some to submit me assign Sanyamia. And to that, maintain you know, or moon call back to hospital now. You share woman, no more miracles. Not say excessive force, no more using about once a year. Or meet my call and be a check on my son as soon as they be affecting a bear idea bad in future, then the police have to deal with it. Lawyer, I better was CBB. Me pacha said was CBB. It be any so I better on average in Chimu. Me pacha with us. You 3 years all the way London or him a crum to red. Say Juman Womo. If it's in a copim Juada, red Pebisiak hospital near Wasun, Naja report. Na ade wonso kwaya wo de Juada Momra. Na ye ni manim na ye nkwa formal complaint or pips. Na ye ntu anamoni free ho. Lawyer said de nyame nti enye na. Me pa che da se. Da se ne o kanya na ye ntwa no ngofom. Se wa ma ya dwuma nyina ase ye bibia I miserable. Yes, I quite a process we cry in who how. Hey, Nanny says, Kum Sabi, Mamma, Mamma, I mean, there never and come in your police near Coboni, a montre baby near money, do an asem of Fanasamonco, because Miss Uncle Bohon can't conquer we na a police for us have a black court or ne black court or chat. You say a body and also. I know the hour mean to me, to say, Benya baby, a higher come out. 3 days, Cora, 3 days to be a Cora. Maybe I tell you. Where do you Mr. Champo was them we are Cassan Dada? See, be our manatum. Yet, and care the family across into Muslim penny in your win to mean Chiramoquai. To be a net here for a destination. Be our mother Bemamua, a hody. I wish I be a done what to move. 0554931931 Nkomo boy usu betimi do adwen che na ofutuo no biaba na etimi aboa simedu ne de num no aye Sompa che de enso testimony pacha usu betimi aba 0551931931 hello pacha odin baby akase good afternoon maji oso mana ba for me to mo ye tie o kasa wa wo chire ni tomu kramo yo wate yo hello pacho di baby akasa free yo ma bra yinti we e ba se be ya so mo ban family kwa so me aduabon yo because na ade se aduabon so mo kwa na so mo be boka abla e wonu so mo kwa mo be boka stadium and the bebo and the eno do ba papa bisa meye hey because mommy be mommy we on ade ode ayem na me kra kra raho hey natural say wo de ba bia wo gina na wo gina salvation for man anya ne sa go be mama boka sa me wie na wasan akotua ska wo ho asan akose asem no red wo so adwen kire na meji de wo nua yi kan emra kwan ne nananom de na wo pe wo be di ka we na da mo so ma sheda na o da bi ayade ana me ewo meeting dada because I said na ewo ne nkwa because the omo de ye ho no ye mienu ne anim the omo de ye na ewo ne nkwa ana omo de ekotum because how I know musi ebo nipa sum ebi kura nkomo bo me nka metima from afenti awu kamu ya anko bi ampo mbe hu se anya no kra na asenya no no kre intimate to me no like uni ada aja be kokoto yeah ahwe ni mu asenko be ka bibia che but sisi no yeah hello mi raudi ni baby akasa free ni aba mediane dada fresh na katasa pensa bofo yo dada yentio nevi wa ba juma papa nya nishira menia na me so ma je ntene se bi ontima bi no hu nipa na obewi ade no na wantimi anche no ana se ne ni na flat no keke no so asem ni na because di bewi ade a e di nipa no hu no that means so point to be say any person is na apa o kana di na je se hu no
Itu na ndra kan want me anye hu bebe ame ma amje. Now the question if how for. And also ya dia me frame na da kan. Nti sɛ ɔnsu sɛ nyɛ me nua mɛma wɔ mu nso a ɔmpɛ mfata bi na da ne fa mu nanso sɛbi mu fa nkyɛ me sɛ bia ɛwɔ mu nso ne mu nso yɛ saa nso a ne nyinaa yɛde ama Nyankopɔn nti ne nua bɔ adwuma da wase. Hello. 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 Hello, udin baby akasa free. Good afternoon. Udin baby akasa free. So, mama no, I don't die in the anka on should be na on farmer one. Na on die in and on should be on farmer one. The more die on why them away go near the master. Because you're more Hello. Hello. Udin baby akasa free. Our Henry Pizarro near me don't think as Pizarro ain't you. Our Henry Machia, no Machia, no bigger for. Mamma say, well, baby will be a Machiano, some coca. Now, Henry, me and young months more moking. Arrow, and a young so. Says a movie at Nabara, Spain. So, just said, we are suspect. Yeah, you could do police station. Let's say, woe, and your woe. I'm switching out the phenomenon. The me and even ask Semina, a young so. Nti mesere menuano onse asema wo ka se duaba wo kobono yaw edru ba bia menua wudi bem so kasa na emom no mesere so nyame mo abotre sede wo de ba ya ohini ni person ke de famre mu no nya abotre ne mfam famre mu na de famre mu a nyame pa de wa hwiri bia no onsa be ka mpo so wo se won kuni sika de be famre mu a wo de wo pa jama nyankopon papa ya hata suri famma no na hwede nyame be ya be ke duaba na wo kan Hello. Hello. Hello, Pizarro. Our free so hello. Hello. Me pacho di is free. So good afternoon. Afternoon. Let us free password. Let us free password. Yentio. Bra, meant you won't TV in a patch or Casawai. Hello, Pacho, didn't baby a casa free. Maybe I saw maybe auntie. Maybe auntie, I guess. Maybe auntie against you. Maybe I saw, and I'm not because I'm no more friend. One day a friend no got you any DM say or no dear. Obi na catcher and sa boys no na yes ano. If you a friend I want fabi. Oh, when your mama mo fine no mo don't pay do because you know. Yo. Madam Ghana they say they do abono. Me say mo pet say the consultation. Yo, onyame mo boafo. Hello. Hello. We didn't baby akase free. The first time because you see that. Yentio. About the Franco for the pa. That and a fossil Ghana pa. Obi Ghana or the 15 million. Oh, mamma, you don't two muna or mobile. Let's go talk cut up the baby film. To the farm. Your more quiet in the farm. Yeah, that's it. I know so I drink it out the buy. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, din baby akase free. Hi, me ka just came down. Hi, Kientio. Nyame shira no come. My team come on kakra na, the man kakra me for go so to the sense and then they done and I say like the entire nyajuma. Ndio bia sra na o ye ni ope. Said man were minister of them when an animal. And I will use and I'm going to go home. And he said, Yania woman and go home. Obimo, maybe your time for me, not in such a black man or so. But and maybe you won't marry. And then the process and when we make everyone, and prepare more Canada. Then I will play woman, I want to respond to you.
Can you a munya no when you move no down follow that answer can move and some follow that answer. So probably yo yeah that's why also no hello that's a good afternoon afternoon din baby akase free le passe friend and million akase free mass yentie ma me ade awo ye die e ha adwene eti sanka wo manne enkola na na yi enu a enna ya obo obo pa o police station wetin yi we dey say omo bro no omo te so kra no o me say kwa me omo ba yo mi hit say because what dey akrono aso mo say omo ya akonfuo say omo ankata kwa omo na me omo life ya kre na wetin yi we ni sa so ye ni pa boni ni o ada na we say ya ti dia boy boy ya ti do we should jam ya ni say fi azo a enka omo pa achew eni pa achew eni ni say ya me me boafo me dance. Hello, good afternoon. Afternoon, di baby akase free. You from me am kwasa fili bra man kwantuma. Yentie o. Ojo de me ka jo mu say munya wo de asam cha na fa nche. Emile bi na fi di aso ko ba bi na me ko kuma di si ba bi ani. Taxi e tim. Ma me bi di taxi ba ti na ya afro ko me no mo fa ma. Taxi e station mo fo ni fa ma na nse kan. O mu yie mi ni si fo cha na ma me na de taxi ba. Abu ka chile say enyan ni ya. Ka tim kura isi esa ko yukurum. To me da asam cha no fa nche nti de ka chiro mo no. Ye da se ye de ofreno asi. Ye ba na face on pache de no ya bebo hu de room pacho Ghana club members ya wo mo ne ye bo adwuma September 22 afi na wo so aba na mi hrawo maame amecha Agnes Opon wofa Christopher Atejan Asan Kwadwo Lawrence Amponsa maame Elizabeth Owusua Gloria Sewa Dudu Katkis Nicholas Fojo, Clement T, Abba Bosman, Mavis Jain, Agnes Pokuya, Lydia Opon Ababio, Emmanuel Ampa, Eva Amwatson, Josephine Atayeboa, Christiana Kobina, Giftia Champon, Giftia Du, Florence Adoma, Susanna Jibi, Janet Ajemai, Mavis Nyakun, Obed Boache, Nanama, Nora Amegashi, Rebecca Oforiwa, Vivian Edujemfi, Original Dina, Raya Pokuya, Pizarro, Elizabeth Ansa, and Vivian Yantechi. Ghana club members, admin, and Mr. Clement Abifai Boa, Unyamishra Munina se, Mudi Yachia Moboye, na Mobo Yachiri Domo. Sompa Chedie, Eye Quine Bakwa, Yafa so say Bebu nipa. Bronya brem ekunafo ni nyanka umbedidi ye fa kwan we su a ye maame sister Pokuya o America Pennsylvania ene waba be ya do ye wonam Sompa Nkomo so edu sika beboa yen Sara ena ye maame a Bishop 75 akosoya ono so ode na bo ade kama onam Sompa Nkomo so di ni sika ono so de aba beboa nye ye kan last year we be this year why ye be nyame aye bibia ma e wo Sompa chede no nyame aye bibia ma wo a me pa che bo modern ase wo be frɛ no wadi wadanse ye number na da so no se won so wo pese wo ye bia e 0598559802 edi abeba ye tara one media anase Blessed Foster. Why is Sompa chede ni be this year next last year ye nyame ayama ye share your testimony. Hello. You rampa cha we ti odi baby akasefu. Me kasefu ya timo dana. Program na me nyama ye na nanka me ba so bata de wo yi. Wo was so? One family. Ya fa wo was so si amfa. You. Wo wa ti mo da bro no be so. Me pa cho me kasefu ya timo dana. Bro no be so. Me onu ta na me o ta na me twa onu ta. Ye ti o. Ni imagine training say eye emrante no ma me na ya o etu o mo so me de nka o nya botre na o mo fa manyam
Ebi na no so no bo a won to nsam. Na so nyame ya dia e ase na bo so. Bi ko ko no afa di tika ni. Na ntini ama. Because ni ni fa nya ni bo mu ya. Etimi de ka men ko ata ntawunyai na omo fa manya no na. Ya da se odanti na me fa wo. Ya wie boys ne ho asem ka. Inu afrem pa ma wie mi chia odan. Weye sompa chede last year any this year wo ye bi wo testimony any yen share ye pamochew. Hello, good afternoon. Afternoon, daddy. Pacho yentio. Yeah yetio. Yo me pacho Sompa radio ni. Pacho ai. Yo me da na say mo take me off air. So me pacho say wa na ofre mi wura. Ayo oba me pa wastempa. Yo. Me ta ti wasem. Na uyo oba me hu say won sankai na wadwene mu do. Amen. Na so na de me di hu ya wakakra. Yo mate. Yenka me di hu ya wakakra ne say. Mpanimfo ya ba wo ho ya almost omontu ni kokot. Na mo peso mo bo maami dua no. Israwa enso so de obi to so ntre won bi on betumi ayi bibi sa. Onse uye bibi sa na o tren krofo kwan hello. Sani abeya ni ma boni, mo pe dua boni ngade pa. Na ya kasi ya betna radio so atretre krofo ni ye bodua. Daddy mi pacha utie mi ye pa. It match me to you. Asemu ameka kire omo ne se medua me yesofo maami mi modua obi anso ne nigidie enti so omo se omo mpese meboa omo mrakwam na dua no mbebo de a ye bebie phone light na to na obi a kire na dwen me kasa ma kire mabbo busum bi di a kire no dada Yes obapa what dey ohunni na emom on say una uma nkofanya platform agina so aka bibia brand ya da se why ya da se na papa de awugidie no nya no obi nso gidie me bibia no wabeba wiase be ma me amadazo ametiwe mabodua me modua en obi nso koboni dua me die na futuo na me de be ma no ti na me busa ne se wo se woni sika wo de be kwa police report but wo benye sika wo de be kwa bodua wo se anu de opekwa akobọ besia na nipa no sa no me moro ana mi wura me dai wo se na bi no obetra akra ka so modua na opie no okobodua eno so be ndai wudi na chi ti ade bi wo wa ya munya botere ma ye wai papa pa cho so mpacha de ya testimony. Hello. Woni pa cross anya so mpacha de testimony. Hello mpacho yetie o. Mama me faso Ghana ase kura no. Nche di aboko akọ parliament ya. Nka Ghana eyi. Asafari de ojira okeka no. Mane ntie se asun bebre na ho. Bitawo machi o mu kobo bia o mu bia me metre be fufuro. O mu bia fe post for no oyima ni gina. O mu nsemu no. Ghana format ya to mu. Ebusia so pacha de no se bi testimony ni yesrem ye pamuchew yesrem why. Hello. 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 Nanjera so na meka kakra. Omo so mbebo bia na omo mo. Yeah, that's it. Ebusia yango computer so jedi mra. I met twice cases. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research
and Treatment Center in Africa. Bibrim hano ebini baby agi se 21st clinic nkwa. Wo mo de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. Sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mo ho. 0540-311-311 0540-311-311. Next 21st clinic. Wo mo sciatica expert. For me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayasabia emprempren nipa dodo na do na ni akiremu ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye eniso ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic a won mo ebedi duma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obidi yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebebo Abeba, Matsiaka Miso. Money, Papa, Bishop 75 Enterprise, Mpempradie, Komadie, Empetia, Abakonkawa, Nina, Yenisisi, Yawu, Esibegem, Emianimunyam Dead. Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, and your spares that would run in Bishop Jewelers. Yenim frititi we din somade unja da I wonu no di do no etson en somade wedding rings, engagement rings, dear Pia. You want a set wo, and you want a bako. Bishop 75 jewelries. What's the word you are? Who is sooner? Who is Kojimo? A dear Pia, and Mao Pani Pem, one who sees Syrian tea. The other best was, the other bet to home, the other bet to one side, the other bet to 9. A jewelries, dear, a Abish Kumase, Yom Room, plot 17. A this year market, Chihuahua, Abi Plaza, a Dankesini, a my phone anymore. Juana kopem memenda anopano sia kopem anwumre no sia Bishop we bi mu amupa ne dodo mu atu ene baako nyina say jewelries dia e Bishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Bishop 75 jewelry Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries Bishop ye wonyame na se dia wodi ni da so he ba ho danse yi die jama o mo bibi sunku bia ma on akofia na se wodi oni se de pressure any diabetes ayemi na afini a misia ni da so he ba clinic no no ye dawa dia si na me se da de me ntumi nka na mom ye mfa bi so ma wan kasa ukuru ketewa wono so simu sei se na STI ano gono any syphilis no amana na no na and da so heba na okoya unya na yaresa na o ma me so me ko ho no elisa matiasi yo eni o mo dure nam o mu ya dan kasa say ye stroke koko ye wo pa wo hepatitis B ulcer fibroid o ye wo presinda mama ya mre ma o haw e wa fiti kromu ani pi sunsun yare ani sunsun haw nyina ani da so heba e wo ho ma kumase o wo kwa makro na kisa fitam janse wa wasakropon or farmers or Plaster Hotel from 0243 64 9115 and 0242 655 325 and Nidaso Herbal Clinic and Nidaso ampa na yebanya meche enso awie ebre onyame amane tumi ya wonam ne so esanya de waji ni pafrim puchire mu na no se abofo no dikan edi nanimu kan ko ye adwuma enti ya maame bi the testimony aba already mama yentie
Afternoon. Ipacho mami police ni. Ewie die boko aseda nkuwa na mede manyame chenyankopon. Esan se science na okae ni nyina mehu. Miti na ebe me yano malaria beba me yefunu no so sharpin. Eba me fruma no sharpin ni ade ni nyina mehu. Me hu na me ebe me mre ni nyina mehu. Sese no me di enwa dance se Nyankopon ache me mofra no ode mofra na be gu me yefunu no wache me mma no nti asedan ko na mde manya me che Nyankopon se de aka ni nyina omo mofra no ho ban nkosi maboso me nkuno so eno na mesre na onwe mofra eno pictures nyame che pictures no ai we yen mami awo issue na odi beda nyame che Nyankopon na science a nyame che kan yen nyina wahunu na wodi ho adanse ebusuafo enyu ho achinyi na nka wotrim sa kraketwa we die no betimi aye onyame na wo fa afrumu ba so kasa aye no ni mmere ne mmere bia wo pe no otimi fa bibia so de ye bibi de hye wono ankasa ne ho animunyam ye papa na ano no se odi nyame che picture e bompa ya picture na edit ne ho no ye benya no na emresem no ye ne na twetwe nkomo na wo so wahunu se de wo nyame ye ne titimire mu no ene nso oda so a ya wo ye nyame che number ne ye 05 35 89 7699 05 35 89 7699 ofra nhye ho ombeka kire wo picture papa ne twen ya no de bo empire no eye baako a na Sompa studio colors ni nyina wo ho na wo bo no na wo ka kire nyame se so ono de akora ye adwuma de a o ma bibi nsi wo pa na picture ni nyina ada ni sei picture ni nyina niema wo kire nyina change ye eda ne white ya di fu baba so a nyame cha ne hwense tiri oda so yi ewe ebire nyame cha bofo mamu maburumi o na no oba me office o se mama o yini ni enjiro hini ti wakonwa ne so na mse nyame cha mpa o se ai na mse me kotra so o se atra ne so na me kotra na no yes testimony bi free Gabon obi si ohunu me dream mu na me chiche nsuo na mse dura na jo nyame cha bofo e de menam en wo mo twe me condemn e de me ye adwuma enti se how be that so me pa che ofre 0535 897 699 ji onyame di na ji na di fo nsu di na ubedi case number 2 Pokuya Constance why complainant Tachiman and we free our buy accuse brother Noah world roman kasi and what yakutum out there in court Mama Constance your Bible your Quran your nananum be focus ya snap anybody apede okoya sorry you je peja abundant rain peja kosoro me bodin me pa cho mon kata nanim ma no why oso mpese mbe yi nanim ma mon kata nanim ne wo pe ibj me pa mo che monye ma no mo de monye ma no obi anim aba wi yi hwana oto no na bodin me Pokuya Constance mi kura Bible sasa ma me bekan no krenko a mi nitro onyame boa me onyame oba pade asem esi edi asem na aba pacho ma one so sister pacho ma asem nyina ne se eye blada bi o mo fe ni Noah o ma me asase we droman kese na ansa na odi asase ne be ma me no braba ko a mo fe ni kwaku afena sa kwaku ne eje asase no we droman kese de ma me na kwaku ne de meka
nti bla me dan kwaku no kana na okacha me say wakota duruman kese aye afu na eba obetua meka na afu no kula no se me manager asase ni bi ma me na se me ya nke enum bi no ebeboa nkwala no nti waka asase me che me no me so manage hu nti ma mi jana Canada na mka chen se ne sa dia asase ni bi ma me nti okacha me se asase no 1 acre bia ye 100 cedi na usika se ne woro misika ne 23 million yi abe mu ni 2019 okay pacho nti okacha me se asase no 1 acre ye 1 million nti me ka se me petene acre titene acre no me diskano makwaku no abra na me hu asase no nti later na me call akura na so no ko kire me asase ni ni na odi nipa na oto asase no wono so de kire me nti nipa na ka kire me se ansa na obeka ko kire me afu no ye mutu nsa eguso ene ye 300 but me mantua 300 me tua 200 no e ka 10 million no nti makwa asase no so me yesu adwuma makodua cashew me di asasna ma papa bi papa na hwe afuo no me fitachi ma da bia me kwa me nipa me fle nipa no makogya me ma tuo mo case kana me do mo ko enti cashew no adrum pempenso kakra me wona papa na odo asasna fle me say me mla glumai me hwe ade na me so ka se me wo ho no on kan cha me tinchina wo se me mla enti me kodu druma kese amene ne kodu afuo mo wo se de enti ame fro no nie me koya omodwi cashew ni nyina fo no ma plow ni nyina wo modua abulo nketenkete wo so no see I know and a mom be plus assassin or the no one no hoye ne dia no one na to assassin ma no answer mo mako plus assassin who is come and na wo ka na wo no de te aha kwaku no na ode me ka odo na fle me say me meja assassin oduman kese no ba kwaku no dia wo isikatua me pa chere na me ma no me ma mo 10 million no ena omuka chem say sem betunsa eno so 2 million ti 12 million aha no na de ko to asase no doma ye nche na ma me consta 12 million de to asase me pa cho ye o se doma ye nche eni me pa cho ai aha doma ye nche nti se me eba me ni bechemu mienu nti wan to asase na ma me se me mfa na bla me gusu a me ya asase no so adwuma hini bi so ba asase ne ye ne de ne no wa no kola de nti no o ma me nya so adwuma biem nti me ni me nuanom ko hene ne ho ekopa na cho ne kasa ya no so me ye ba nti no ontime ntwe ne tententi nti sa dia kana no waje me no 10 million no me metua ma ono nana no na onye krata ne bibia ntosoma me na mi enye me de enye me ni ntamasem nti ma me ye madwe se ka metwa no wana bokora na kama kopeska na ma hene no na ka me ne hene na adili adili ewo asase no so me koduru ya no wadwi afuo ni nyina nti pacho masem nyina no bla mi ko hunu ya gabotre ni wa scientific clinic and diagnostic services for ne kase Dr. Nimo o se ye yale halitosis ya de egu ni panimu ase so wa wo mu hawa ovarian fibroids ni nuanum nyina no obeti ase ntentempa e de amawo penis enlargement vaginal tightening kidney hepatitis ABC ni what cancer bia no mpemu ya de sasa bro nya wo yi bebe e ha dwe twere opusa wani sisi ya de ne ayemkuro ye nyine ntutum rikan kwa tosumu na ko junction ye ne adanse ruwa bank ni de enumhwe en cry circle for to Ramadan mu a ye ne NS chemist eni de enumhwe o se ya fra 0244 087 687 ana 0279 087 687 Robo danger we ye Boris B enam papa fi akoko ne ye organic ya sheda atiti ni fie ye man vitamins ne antibiotic bia de den ne de emre cremonia kuninti ye friend say halal say akoko ne nsa nebo ne ta ni nyina obenya bi Bantama High Street yani Presby Asafodi anum hwe Santasi roundabout Poku Trading Adum SG Mall Top High Sheb Wadi Junction Fanam Bay na hubehia odabia wo pese ye de akokɔ bre wo fie delivery 0544444453 Abe
okunini maame abe wabendodo wose hu ni wonam fam nyame ama ne tumi say yes sickle cell mujam yade holding heart or haban besa low sperm count gonorrhea hepatitis diabetes malaria etwira yam kro ene ni nuanom de wo boni sedwie na brayo mu hawde ene wate ne tekra maame abe otano so patrapa nkwantane so Juan Ubutu, friend 0243 345 Be here back clinic. Express Group. You call Abuchimemu. You call Gentity. Come on. Ewo Canada. A few weeks. USA. UK. Austria. New Zealand. And Germany. Now you call Gentity. You call Siade IELTS. SATs. GM80. And it to fail. Express Group. So ticketing. Visa. Baby, I will be there. Now, obey on what you might amount. A 0249 000 448 and a 0555 55 0067. A bishop 75. Yeah, coho. And you have a question. So, pay jewels. Ukom. Watch. One sa. 1 night. Nkawa. Don't be sure. Space. Your pairs. Body splash. Ashishe. And near my wood baby. Spray. Ne bowo form kan fo ani chire mu omrum ade hye market no achiri pe ye adwuma adwada kopem memenda adwuma ifo nanim ti na des wo ho root wo ho stacket wo ho omunyina be show kinslim wo ho na etimi aboa wo 4 CDs ubenya bibia to 0598 58 5219 and 0554 30 41 35 na yene wonso Nkomo me pacha wasemu de na kire se sika akodiman kasa esen me pacha ka sesia me ma bono asase no ho ye 200 million adai ori eden me pacha me todulo me asase no mo ko kire me no na ye nchekere enua nkese wo mu a eye se ye kan fofo se nchekere enti no me koto adulo efa bade fo mo kodo asase no so before ansa na ye be start me papa panyini bi se onhwa asase no ma me nti papa no na ododo so abulo ne nyama wo so nti me ho a na me so me ko bia nso a me ne obi fofo ne fitache ma ya yeko anytime bia me yo bonti me ko gese me fo obi nnulu amato abade fo amafa asase no na yadua banche wo so yadua mode wo so ni nyina watu ni nyina atu agu nti me nnulu ameto ye condemn then time na condemn kura na ye to box ba ko 75 million 7 million asana me na I say cash we no yama ne baasoro kakra me pacho I so video na utum se na abaka ko na re no bia mu asase na onyi krata na ufra ase akwaso adwuma me pacho krata no ebre odi asase na kwaku na me ka so ye madansini a ono giska no me bisa no makwaku no kacha me se ono kula kwaje bi wo droma kese hono de omo nye krata wo so nti bla ye kodua me fani pa wotachi mai me hani ka ene ye kokonu so kodua ye omo ame no mudua ka sho ni nyina me na papa kan o me ma me nuanom omo ye na omo kohia nowa no ne kwatena se bi sane se omo pa na che asase na ya beje no nkrata be ne be dia dance nowa na kasa ka che me fada no na busuafo no mo hia ne se omo kro mo de omo wasase a mo nya krata nto so nti madansi ni ye nowa na ne kwaku no se krata ni so pacho ne so omo so ka sadanse no mu ni ma wa constance we den ansade bi ho na mo ya na se enfomso bebre edi kan ade a we involve sika krata bi ana so gentleman agreement se wo so ye o dance ni ena Ghana nipa ebedru ho no obeka so nka ahwe so ye oba o so ye oba ti se si wa betina mi show se me kwaji 200 million wi e dia na me de kwaji yen sankate wanim Constance Meron makoji 200 million ama abaya ti se o mka so mo asase ni bia o mpe pacha asase ne de mi mpe bi ade wabere pa edwuma no bra no aneka me pacha de ntia me mpe bi mi se onu freedom man kese wo me so me mfili wo me wo na wo kwajiro wan check sa ne ma we nyina kone wonte ho otitachi man
hwe droman kase betwam nkuransa akodroman akola abaiwa mekoye kashi kanya body but nkrata bia ni so ne yenim krofo bebre omo otachimaya omo kashu ibi wo nkransa nkuro adoye nom ne ade a omo koba emema mpanifo wa anye krata bia enjile seti a otu no Constance uni adanse die bia yasase no pacho de biji kwakuna na yema dance ni kwakuna de ontimi nkase asema mekan meboa hs asem no mekohunu ya na omodwi kashu no me call report mo Dloman Kese police station nti police ni na se commander na wo ho no e ka kire me say obisa sa pipes sa na m ka kire ni say pipes ni de kwakunu na o se obisa pipa kwakunu e ma o fle kwakunu su be yi ano kire commander na wo ho na station officer ni say no kure omo na ka kire me say omo nye pipa wo ho because ono ne de na wakwaje kura e bro 150 acre onye pipa ntoso the police in the commander na kula die edi one dance sa asem na bonanim na commander na kacha me sa asem no one wo kulomo onche na on person obeche no de okacha minister me mlata chima na me mesesemeka na me fantastic wono commander no na de o de attack no me ma fa me na o se me ba me mfle no e ba me mfle na me fre na onfa me fre na onfa wan ka se fre no se so fa text no o se me mfle no before ansa na me de attest no ntina me fre line na onfa me fre na onfa ntina me hu se already ni so no no one wo krom on so aka che me say asem no nya criminal case na wakwakoche no ntina me ndi se me hu se nya criminal case na wakwakoche na se me so me test ne mo na kwambe na obefa so obe mo no wo enu ye wasema Constance was it taxi adia mame adia na wo pitwe wo manso woni hu evidence bia edi akra na kire se saa wo ka 200 na million na wo ka na eno kore o mbetumi no watwe ho da awere ho kone yesem no aye kan nyese wo ba ya no ye de adanse die ne ye de ekura wa ye nso ye de boa wo wa anye krata bia wo ho police say taxi ade mame wo se wo no odwen ma police ni ne say kwa be no be fa eno ye wasem wo de an say taxi man o ka sa asem kire wadi say o ka say taxi man no kone mi pa cho bosume de beba ani ese nka echi wo betimi de commander ne number maye mi pa cho nanka ye anu ye mfre papa no akire yi because commander bi kra onya we se be frɛ no ya de o ma ete ne ntem se commander wo mu a ke di kan na kasa enye fese ote hɔ ani akɔfrɛ ne se kashi wasem ono commander ndi eba no obebe ma bebo akeke na ke yam frɛ no ne emusa no moa obetimi de aboa na 200 million e ho adanse de beje no we ne ma na ototo o hu receipt mi pacho ya no be daji 200 million no kone adenti no omo de mrashe o musem kodwiri ade ne saa wo de asase na ma obi ana wasade ameni pa wofro me pa ene de mintimi nchele no wase die potinti na ma ni dwiri asase no later na me ba tachima me commander no ebo na ma ne se commander no fe no mi manim ene ne kasaye nti me bedu tachima no o frɛ ye ma hu nti later na me frɛ no ene o ka che me se wate se ma be case se ye nche no na adentina me be hu ni se o modwa asase no me man fle ma mehwehwe wonu no no na nipa nuane nipa wono anya na adwene se okodwafu no no ofata tasetata nkoyafu na tata kodwi kasio ni nyina gu nti akakota ba ni bi se okodua ama men se me de okodua ma mi o se okoduo mi de mini mu asem kasio na waye na aba na fe no okodua foforo sa na wono ka okodua edi vie zan mpacho 2 years ni afen no sa bedua foforo ama I be je no akro no munya na mo frɛ na nkwa na se kɔ no wonfa ne phone na dum abram pani IBJ na this week anya dwuma papa bia na mutumi ai mema mienu jira valanda so phone tetare yaso ba kwa she tra shoot to up and down said dey walk jogging ba ko so hu dey pese akire we nzemu we amudi ya se akire sen eno ani say me ze champo brema abra so am peso me da sinam pese me bisa say ne no ode ne ka no ene ne ode asase no ma no wo mo ye ebusua na po Constance o mo ye ebusua me pacho da bi o mo nya busua no mo ye dey
Namfo. Omi namfo. Me pacho. So for me pacho enne wiase ya ewe. Bonia beni petrimu pa o. Ena eni petrimu osum. Ena ekwan bi hono a owi pese wode wo fa so a na wa 77 na wa fra wani na wa mo wadwena kwakosi baabi. Ene se abrante no ya ode ne ka no. Me dem susu se sa de ye asie. Wo mu nyina hyehye akire. Na ono no wanya fast amma wanhu eniema mu. Ohun susu pa se wode ne ka sen ko gi ne sika. Wanyi ne sika. Wa mu se ye manafu ye de ama no. Watua bibikitwa bi chese doma yane yenche na yam yenche kra so no esen kakrata bi edaso esa wosime ne wo ya ache bi emfie be sen eduo se bi asei efoni ye yi a ye nyina ye be chekrata enaso ebiem so no ne sama ne ye areho kra mpo so ne se be meyi eka bibi se ade no tena ko please ni hono mo esen ko hu se enipa nua eni enipa efe but ade na ono so no wo kodwi efuo no so no wanhu sister chese bibi wo mu a ya me de menti ase wo mo ye adwene bi epese se bi efa kwan bi so ehye ne sika enu ntini ne me kan se we no de ne kan no ye me na kakra chese krata be so no so for me ye gira so e de akogye se sika 200 million no enu ntino ne ye be ne se bio ekura na se de ahemfo ho ahemfie so ho no mo entika mi so se ebia nke betimi afasa akwan no so ama ya trase ama wo motimi edi asem na hu se ebia ye fa kwan wo se so ebeboa na nka no so no nka message ke betimi aya fi se aban mu de ese nya documents so eni ho no mo so fa me amadwen kira metimi aten Koko Kasem. Eraba capsules and feminine wash. Oba wasekekawo. Pampa efiri oba ne nyi. Ya ne fitia bi gu. Na enkone. Ensansan so atie guso. Bomoden ase obenye bi. Ade e friend PID. Pelvic inflammatory disease. Wo ye ho adwuma pa. Oni be ma hia na wase hyehye wo. Ojo nso ntentem. Obra ye ne sisi so. E ban so ani basa. Bomoden ase obeje eraba capsules and feminine wash ni bi ekoba ma mesha eno na bra wapom ye obete no uti pawo na wabre no wonom na boa ma tumi gina wo na so o se ubenya bi okumase a alaba enkra new fadama shene nso senkra to FDA faja tum 0244 634 024 ana 0548 666 600 Akwantuo Herbal Center. Nru na ba. Eyezi formula ntedu. Nru no. Odi akwantuo Herbal Mr. Enu ya yemkuro. Wonu mu atu ntimi ni di. Embeko sisi a. Me pacho menstrual disorders. Kanwe. Typhoid nti. Duane to ye mo ana wo fe. Hepatitis B. Hepatitis C. Ni nyina ese wo ye mo niema. Wo se wo hia botrus mienu pe. Nom no na fuanum na hwe onyame tumi. Akwantuo Herbal Mr. Eno eye candidiasis, chlamydia, white, syphilis, gono nyina ebetu ase na kwantu eba ko mesade oposa wani otoke kawo ayamutim sasabro empompo eni tipa yedenden nyina itri ase ema odasani ode ho kra labor runabout asafo freyen 0241 296 622 and 0246 628 508 Tabita Kume so fly alignment ya dia be na dawo watching away free screening prostate diabetes one yo say wo hwehwemu ama ansana odi edura kan liver no hawa bem de esrade wom esrade na bebutu so infections awom ha ba ne bema obema musheshe usisi na sabo abihim ka odwe ma herbal treatment why your scan and cry your Madina Firestone Food Bridge wa eben atomic wa me pacho kumasi sofula alignment takwa takrade eni sunyan so ye ho
Freya Home 0202 347 647. And it has so about clinic. And it does so no. Doctor said diabetes, pressure, Doctor we stroke, obesity, fertility, SCI, wow, osa, bema waye mre, oba otu afam, akako shimsa ashawe preti, obamene yaba, unufu nso atwintwam, otufa akwaji anakoda asum, unufu atiegu, obamene gyina so, wafura ye kuntu, wafuru no waye wanya corridor, ene veranda, bomoden, otu obamene ye flat, wawabua kwa macro, na kisa fitem wase Cropon Farms ye ben plus 10 hotel na eho juada ne memene dan pano ngo chiko pen mre nunum oso be o taxi nyina be bia ade ni gina sanwa modru 0243 649 115 ana 0242 655 325 na yemwa Constance wasemu die ufri tachima ne ba yinti akamaka say bombo crat case because we need evidence bia now the GDA kolaba yiwa ananti awia so agigi susua edu sika kogu akura na se ama noa ene hwan kwaku wa mo pase ya kire wo dogo na kwaku nso fu wadum ana kwaku ne dia me kura me ba me fly kwaku ne dia ne fu nya ndum ye abije yesi kwaku ne fu nya ndum ya mo magina mo frɛ ne maye ejan mu ni adwuma dia maye bio fisi ebie Sompa ya ye adwuma yi mo shit ayi production pa abram pane abije maye ne sa case we maye no o fra maye wunya bujire jina valande mkurukura fo tetama so se mo ye adwuma nya adwuma papa bia na mo ye problem judge me da se ne kwasem e wo se ababa wa ne kwasem ni won se okoji sankrofon mi nu din na oba so de se bi o judge wadawruma de nipa be kan bia no ya na omotatie ono wonim se daachen obenya bibi papa enne ne madi na ade ye me pa eye nipa odi greda ekokudwi asase ne so asase won se ye dua ade wo na tenye dua bokola dua bo na mekan ade no ade ye hu pa o ye dua ade wo so wo kasa wo se dua ade wo so enye kwaye na ye kwaye no ade no kwankwaji so na fe ye dua ade wo so kwankwaji enti mi hu se bibi pa boni bi wo mu pipa na so na so mlantie na dwumbo ne kuta wo mu no wa mie wonim ana afesi enti mi so enye wo mu so mo ma mekasa enti asem ye hu ba bia ye fanfa na ka wasen ka modo emu ohu because sika na wabo na ka na wabo no waboka say 100 million ko ngis kakatoa because ene ka shi no wa be to duro de bebo condemn ma de bebo asase so wu bia be futu enyo nko na be ko because asase no ye 10 acres what I say eye brehuru ene nkofura mu obregu bibi se mu ba ne mo bi mo no mo nya ye dene yes tie no mo a yes me kom tintini asore because judge set sapadia sa kwaku se hwan hoya kwaku ni noa se judge ni ko sadia akomo dim kwa sasempa se ye no ko pa dia akomo de nyamna sem komo dim frani masempa cosma maji akura ni sika yes what is kana dwie asa tutunsa adisika no ade kwakwata se dwatase no na me doi me dwie ke suna me na ba tu efie mienu boni be no adwin boni be no be ma adwin boni be no na so ye nyenye ntomo no asemwa wa so so close woni mi say ye ne ko say ye say woni meza be ni be to ma wo mu meza be ni be to ma mu because akwata se mo di ye no aka woi e to pe hu to wo to pe na kikom no ngo na du kudua awokotom okofa machine na ono no enya tumi se mikoyi kwan na wa se bi mpeduasa uti machine so no woni nye wa dwi so nya adwuma uto woni di woni mkachi ho efa so na woti manya adate je do nya adage o anje funi nyina atuagu adwumponi be no eni patu na so na satata ya ni be bi won mo ntase se de mante tese ko bodua yi won so bi fra take hwe kwata se ma ya die asasiri aye wa port aye wa neka tede kese dwiri nyina se ye gu ye koyi kwai atwa to 2 years adara mu ya wora wo se akola bayo papa was working na mawia so jiji susu ana mai aye mu shebe ni basa
the bia mu me kase before ya dwenya eye ne kore what one o isa baba wa no chesa asase no wo hene ni ba mu no pe e kase emra na be yi mi se fra se pena wa sate dis akwase no e do ko bi o bi be ka chese nanka o so to bo ase but so bi akocheme na ke nyo dai sa do yesi nkobodua ale do ni ko so nkobodua ale dia e dis abna tia se nkobodua no wo hema ota ayi apata po so wote wa mai no to nkobodua na o be fra se nkobodua peska kokotwa no ba be tu sikane ma no wotimi ncho be free wotimi ko so bi niema enya ba sa de seskan bra betua so asie nya duaba de bra betua mi so fu mi so duaba so nyankopon kwa di duabotum wo nyankopon di duabotum ezo bi bodu ye de nyaw bonye kutani pa bonye yedie atwe bonye kutaye se waka se wo yire enia ana wo nya fania akabu di sa kwa kasam no wo be di sa fani ma sam no wo be di sa jamba sam no se ye gwogodwi ye nwie kwa no ni adua sase so nyina na wo ye bema pa na sesebe wo akato tibi bema to baase na oba brese madini sika wajini ne trisa ni wo se dwafo se ya wo nyankopon na kasa de no me ne beto so abrabo wo bo no nye ye da wo timi ko no so da because wo di obi ewu wo mo obi aka fom ye se ma me obo de fom na abrabo nyina sei sikain okonya no da koto asase asakodo kasiu judge eya wo husem ni emewase nyina huse ewiase do ni pegu no wo akasa wo to fa so do ni pegu no wo betwa na se wo di boni se na se wo se ye ba tiunti no ye nkasem se ye nkasem boko anyankopon wo twa yesu bu kota kwase anyankopon so turum ede mo hu mabo pa enya dwum boni kutani pa ni pa wa sase so wo hima dia obi asase ni waka esem nya futu wasemi fiu wahima ti obi a wasia moa ni wahima na ho ni odidi da ye ma kokoto asem le be kan 2 years 3 years ye ka asem we mun kokobodua no won tase abla be che kokobodua wo pa so kwa asase so kokowro ho fa to si fom kokobodua na ta nya dai wo chira bonni min chira sa wo so fumu ya wo no wo chira bo da bi ade a wo ye wo to di for ma twudi na sasa my odi wo ti afidika sie so enti se ati uturu mo hua sakola akobodua papa ne ba be frɛ no so no ade beba me am ti adwam no obeka sa me na me chira kwa na so akwa wro ne to kwatra sase so adi wo kwatra sase so anwa no adi wo kwasa eye mezop no kwasa na sase ababa na Jesus eme ababa ni sun ababa ni diyawo wa bre na bra 2 years jet 2 years wo ma nya di mo ukure bi Ghana fo ye kan mu me nka mu me nyina hwe bi o sakola bai wa ketua we na so adai wunya skana ntuni nya bibia se efuo na abaye akra ketua ebra kura ho na wakoto asase wajiju susu na mawia makura yi tachiman woni nasi mfutu achedi okodi kwankwansa na musa na watumi from Techimai to Droma na nya kwan keto o because we do nkransa na watwam akoda no aye ba ho ne fai na akoda wanya dwen atasase midua cash dache me ma wo fa pafo no de omko wutu osu wo ba ya wutu si ensan show face ya show face jare wa jare wow nene emema mienu matumi abu akora afa so se Ghana for mo rapi wadua cash 2 years match yes caveto se tireda ede ne edi jure for katapira eduni nyina katapira na tireda katapira au chire ma mensi mudini nyina akọ chiri nyina atwagu eduni nyansa etise ka so kubuda mi yentwa so police baby edi be free me bai wayemfom so bebre ni nyina ne so wagi ni padi na so commander nanu mu asem a wo se one text no eso ne edi begina na mafra commander na pani chew se mesra no akora wa mobo tisa mwa bi wo wa betimi di aboa no a Ghana fo mama ne nyansa na bone ne doso dodo bone e doso wo kwa kunu a wo hwe apoto kakra kasenkra doko a asye nkronwin
ya so ma articulate o se trade o se secaveta se nko yi kwa no na person o kire se sei ye yi kwa fafuom adai wobi ko tena obi fie tiri wisia wasema me 1 billion adria ne ye kire yi wo so adria na wo kire yi abusia eya rawosem Constance mensuate abaya pipa wanim na asem wei eyamasem techima yasem etimi su bidie mu a krobi ya su protocol ya ho enti ye nyina ye bedi akire ene wote wa opepa nanim no saka esuwe ma anya nka ma wade yakura begu se de mi ku age ayiri mu no minima de kura ono so ohunu no mu abai wan ko no so mu ko no so mu de asem no koto ekoto nanim wo ye ne mobo tienye ena na anu amekoye ena ama abai wan asem no monka na ye mfa nko ba bi fara se brenya botere ati emu oya mata de yeshemi ne fepa efedodo mama si ne pamoe mama si so ate atum obadwuma na wo kina wo ma pokwa bra yi number no apielu na bobo saudi de wo mu ano ye kwa ni aba abusia yesre kwaku nowa enkransa de mo hwa Sompa Nkomo yi na mutie e wo 90.7 wo bia wonim kwaku ani nowa odroma no pacho no one na chiri ba na ye droman kese hene ntu ka no obia nim no ku droman kese hene chiri ba no wa woni kwaku yesre mo ade amode ya ba we enye nananom kransaman hone ho ka o sa ho de ma bosom ne ye de tete mo eti sa ho abosom ne ye de tete ho na wudi unu aboni se ya pejawani senye bia no be ne boni wo de be chew wotu wa wa ye di ofa kiri wa minim di wakoye no ho yesra mu ni ho hwe de ho ye yie kwaku woni nowa duroma he na kiri ba yesra mu nananom ho nyina ho nkabi na sam yi wo ye pa sa kwada ye kodo ka hyu efie mienu na wo de excavator kodwi niema nyina guru wa bo ho dua before bobo mama si number no yeah for mama si fashion number no wadawruma aye 0543 370 005 0543 370 005 okotoko haya kumase mesrewo say ye kaba wadawruma say ye dien obepam na kama wo wadaje kola ne hutwa Aisha jina ho tententen akosi jina ho tententen wo mo ha ombe ne tenten abrochirefo ya amoso mbe pam na nyina ma ha na mama sise wo twen wo so be mena pempam ne mama mo mfa mra no mpam mamo sada na ye ma Millicent enso New York ma Millie o se na de onko ba bia nti ote ho aya wo hwe ye da mase papa se enieme nyina nso etumi atototo na kwam sa edi amaye patient ye be wie show ye nim se fa production line to so abj obi a oduro ma ho no ba bia onim asem hu bi ye production line ni 054 11 26 626 054 11 266 26 ufre producer na yemwa na yenyina no yehu kwa de befa so ye bia o mana tum na so de wadwe nche no asem bisa na ba 055493193105489319 16th December ekotachi my Trinity Praise ya memende ya anopa no nwoche all women arise all women conference 2023 unyame be nyame amane mai ne ma yasema ye kasa ho ne se my time Ecclesiastes 3:1-8 na obeka kire se bibia woni mere na ye wie no na ye mede wo se wo kon woni bre na omanwie woni bre ntedi pa ye koa ye wie ti de da ye so na ye de ya ko ye nwie no ese etimi wie ti sade bi da wo so na ye kon na tu ontwa na men ka sa ye se mere bitumi si ti ne ye wo akola edrum ni bia wo wea se dru wa se wa anwa pe na chese yade ewom na wonyame bekasa ne ma ho wo yade a wo ti de wo hia eye communion wine wonyame de ayade sabeba hello meba pacho di baby akase free
but your median the atabu di mikasa free kumase nana bo di yentie wo mini aba de na hu ne se ewie nani ajepa ni hwe woda ni ntie program dia da na mi chinchima na akoto ho eni mane na wa mane nka ho na mi ache ya che dia pa so wode oba ni nyamfo se ya dum ye sa bewe na mi sha papa na yeni aba ni dia na se ne o kan ye no yes and say Yame Hong Kong you and in kind or among two biara or the person will be true. Amen. Amen. Since me say a yahometis and say a nebulu. Yeni and Kokuya Yahono any. In fact, I can't will come for need the actual power. Since Jebby and 9 Muna means me what our branch here. Na a sukono ma bayoa etinia kodo akai say was semi pet kuaye or man that. Yama ye kon ado kuaye no na se eni wotumi fo edi betimi ye ne a ahomete ti ma mempa me kasa ni si na okofo mra so de me kan se abayo an on kan akoma ntwe ye no mo mpa ye se de o ka dia ye no kra Yame on konkon eni jumason ewo anamontu amobetu na mi ye se Enkunimbe da na dia na minsha papa na nyamisha akwadi so onso so nyamisha na chief economy meti mo bebe wa modia tabuadi nyamisha me papa feshi amai wo Grace Congregation so am presby uni senior presbyter ene asafo manyina awie radio asomdwe enkam Constance wo mfie sen akola 32 years etumi akodo ka issue Benkatachi a shua kakra kache enkradoku 10 series ya diabum watu excavator articulator akwa akudwira to agu etie kura na se ho epeja ho hwede ye kire hello le paso ho ni na dwuma ye fo nyina me mamo aha o yeso ye jewo me paso mo ho ye de me kasa free techuman go yam yo me paso da sebra me yakwatena mani ampon me na adofo anyame wo mo ho ye me paso mo ya pa wadawro ma umpa yenti ye o yentie we me paso ni die din kan sister no me man ko se ni die na bible adwuma obo wi ase nyina se yemfa yensanye no ku yadwuma pa na ne ye ya aw na se bible kra no adome ku yadwuma na wo wie no ka se ye ku yadwuma no wa ma no nyinche ne nkwatenten pia abaya no abre efri ne brain and also be Yukia at the Abwa Asum or Mine Ghana. And inti Nipa Bonifu Bimo, Aki Abayano, ne brain in the mission of the women are Asan Sang. Now the American say a year, Sabi, in Grand Waffle, not Bimo, a Juma, or Muyo Kurum. And inti Nessa, some of Wabayano Yapa, say, meaning Nanaku go be brew on Grand Zan, or Mukra betting a crack hard the amount. Now, so last week, betting on Sa Abji, in Shishaya, a Yaduma, Muye, Ewan Kranza, Musha Duma. And it's in Rantia, Yaduma, Mushama, Miniabano. Miniabano, Uncle Senyaman Kanahan, Kuya, Tia Papa, and ye is the soul of Rano Pap. So we talk from Tade, I said Yakupo Juma. Mamma, this is why we Kuya, and the intimate Messama, some of the money the Yama Bayuano, upon all cat anything. Hello. So, Mamma, good afternoon. Afternoon, that you didn't baby a free. Oh, Mammy, I'm asking you, Chimafusu. Yo, I'm asking you, yo, so Mammy, I'm in power, no power. Oh, said, bra, on him and the who say, really up the yard from who say, assassin on can you come back? But as I said, you know, when you say you know who say, or you are, not I have the who, and yet you my power in Chino. So he didn't cry about from mamma, a so an enemy nothing. As I said, no bit a bad bit in your fire swordum. And the Indian hours I didn't do any papa on some casica power. And memory mupa so be said, or bow ye babu to be you clear. Not matter upper quan we swap. Now, mean, I him for now was the cool mono. So, mammy, what darma said. Would you and him not find out the movie guys to Yamanakada? In time for no bisum, no mabwa, not the deal somebody to be an amodato. You must be from Hopa and I mean, showers of man. And so they must say, hello. Hello, Pacho, the baby, I can say free. Me, Pacho, your family, Stefia, me, Safi Sunai.
Obefia yenti o. Me baucho. Sadia no amudi aya baya no manya ni ye kura. Me na me wa asase wo baby. Nipa no kodua bro wo so wan kan kire me. Nti me fa se omun kodua asase no so me kwaye no bi adua bro wo so. So nam se ye dia ne ye be dia gu ye yamunti. Manyi. Anam se nipa na ka kire ne se Mr. no o twavia mani ne broni bi. No se mama after na kwa broni da so wo so. Oh, for dear young Yanisa, the Pamochonti Mumma. You. Hello. Hello. Miraudini baby are free. The patrol affirming Cobramic as a flash more than. Hey, what abro no beso? That's more new time. New time fine. Your information. Run about. You run about you, Yentiwe. The patrol about your national. Asase de your man in cinema, Massa Cindy, born to your man child. And then you bring your people as a Nippon Unity. Aha. Unity. It's in our demand. They can be all product and now your people. I see any and said, you're entirely people. You are more about one. Now, I'm on the Dutch number. I'm training. If I'm sure I'm one. Yeah, that's say. Achim down for the chiam, mamma, and I Anglican. I was in Tima Wages or die. I queer Jewa, Chimensa, Nanama, Echiamo Papa, Makuma Kosiada Kwani Kudiganga Setezas, Makuma Kosiada Kwamini Abe Mera Wareno, and I can see how I say the bay. A Echiamo Papa, someone so much tum. Hello. Hello. We didn't baby a case free. Hello. Hello, Yentie, we did baby a case free. That's on the Casafrican temple. Yo, yet you. Hello. Yet you, Yatunka. That's on the Casafrican temple. Yentie, we casa. The Casafrican temple. Papa, Obehame, why? Hello. Hello. 192. Hello. Hello. Ojo. Ene ma ewo kokoben. Ojo. Iwi amefro why? Na enche kura akasi ma mienu. Na ye soli nkonya so. Na lutaki no so abeto so. Hello. Hello. Acho ni baby akase free. We kuma se afọmanton. Yo yenti o. Video fire. Wa fire nti o. We did the fire. Wa fire kasa yete wonka. Okay. The market minimum pa honam. Ayo. Honam kina lipa oyesa de wanya de lowa. Na we streno on fanko anko bia hin o the market anko bia hin o ko bia to. Okay. No fanko si no one bla no so o hin no. No ntina se no munka. Ni ka ka nisika. Constance omujugu ye no he no wate. Nada na unkobo na mane. Constance so asade wu hyeda nya wu eniema papa bi e betimi di aboa. No one bra na e wo hene. To di say yedi wa ada na wo na mane. Ah. Koye o mu akini ansa na mo bi wa yetumi etu anamon. Why? Na commander de ye beje ne number no. Ansa na wako ye be frɛ no. Abusuafo Isra mo pa na me baby didn't birthday Bernard Alcina Apakan who didn't